guys, bahe kazmwe mukurikira ubugeni Rwanda. Tugiye kuba namwe muri serie yacu ya kabiri aho tugiye kuba turi kubereka ukuntu washushanya ibibati by'umuriro cyangwa se frames. So nk'uko uri kubona ino gate yacu tukuntu yariteye meze nk'ikintu bimeze nk'amahembe, ariko tugiye kwitinga ku buryo uri buze kubona ari ibintu bimeze nk'imiriro biri kwaka. So make sure ko subscribe ni ubugeni Rwanda kugira ngo utaza gucika no kurikira tubane, hanyuma dukore art duhindura hano dutuye heza mu buryo buri artistic. Thank you so much murakoze. Guys, nubwo mubona dutangiye gutya n'amabara menshi, ariko ngiye kwereka amabara y'ingenzi agera kuri 3 turi buze kwibanda. Ibara rya mbere ni umweru, cya kabiri ndaza kuba ari umuhondo, ibara rya gatatu riraza kuba ari umuhondo. Guys, tugiye gutangira kurikirana uza gucikwa kwa turi gushushanya umuriro. Please don't miss any step. Ibara muri kubona natangiranye ni ibara rya mbere nabanjeho risa maroon. Nyine ngo marano akono risa ibara ryitwa maroon, yewe kurikizaho iri bara ritukura cyane kugira ngo none nangire ngenda mpedinga mbo mu mabara yijimye ngaruka mu mabara yererutse, aho ndibuze kugera ku ibara ry'umweru, navuye ku ibara rya orange, navuye ku ibara ry'umutuku. Ni pure red, iyi yari maroon color.
tugaye ikaze wo gukurikira ubugeni Rwanda ndetse na Pacifico Art. Tugiye gukomeza kubana mwibutsa ko kino ari season 2 aho turi gushanya ibirindi by'umuriro kuri no gate yacu. Ndagira ngo ukurikire nuze gucikwa, ejo imvura yaratudobereje ndi kwakomeza ariko kano kanya kintu tutari kugira ngo dukomeze ino project insubukure. Mwibutsa ko dufite iminsi igera kuri 3 yonyine. Don't miss anything. Tugiye kuba dukora no gate tuhita tuyisoza mu gihe gito cyane, ubundi tushanyeho ibirimi by'umuriro. Niba ushaka kwigaragira ngo ukurikire urebe ukuntu bashanya umuriro ndetse n'ibindi bintu bijyana nawo ariko ukoresheje compressor. So ni Pacifico Art, ni ubugeni Rwanda. Mukomeze mudukurikire, mukande subscribe, making sure ko wayikaze kugira ngo n'izindi video tuzajya tubasharinga hano mutazajya mubasha kuba mwazikira.
guys, murabona ko projet yacu tuyisoje, turimo turashanyaho ibirimi by'umuriro. Niba yuka neza gate yacu yasaga umukara yose, ubona idafite ishusho nziza, ariko uri kubona ko ahangaha dusoje iri kugaragara neza. Wa muriro wacu twari twifuza ko twawushanyaho umuriro uri kwaka, urabona kuriho ni ikibazo. Turabona ko dusoje hahiye. Ni Pacific, hati nubyibagirwe gukora subscribe ndetse n'ubugeni Rwanda kugira ngo utazacikwa n'andi maseri menshi cyane tubafitiye, aho tuzagenda tubasobanurira byinshi, aho tuzagenda tubigisha byinshi, aho tuzagenda twereka ukuntu wahindura ahantu hawe heza wifashishije art cyangwa se wifashishije uburyo bw'ubugeni. So ni Pacific, hati n'ubugeni Rwanda tubafite byinshi cyane, ntimuzacikwe. Making sure ko mwakoze subscribe, ubundi turabashimiye cyane.